Kepedasan heyao tenggelam nilai, kepedasan heyao dan setia. Kepedasan heyao tenggelam nilai, kepedasan heyao dan setia. Rantingan mawar sejak Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga uda ia bis lakay. Kedalungo na tuminun memakai. Ini bikawit kuyong balay ha. Yang tinawa pesicikitan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga ia bis lakay. Dan dulu na tuminut memakai. Ini bikuwi kuya palahan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga uda ia bis lakay. Kedalungo na tuminun memakai. Ini bikawit kuyong balay ha. Yang tinawa pesicikitan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga ia bis lakay. Dan dulu na tuminut memakai. Ini bikuwi kuya palahan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga uda ia bis lakay. Kedalungo na tuminun memakai. Ini bikawit kuyong palahan. Yang tinawa pesicikitan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga ia bis lakay. Dan dulu na tuminut memakai. Ini bikuwi kuya palahan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga uda ia bis lakay. Kedalungo na tuminun memakai. Ini bikawit kuyong palahan. Yang tinawa pesicikitan. Tasan trasna, lana pesicakana. Nudulungo bit minun memakai. Ini bitawa kempak kuyong bagay ha. Kesuyang mawani malagi bagay. Sama lunga ia bis lakay. Dan dulu na tuminut memakai.
inibig kong wait kuya bagay ha. Inibig kong wait kuya bagay ha. Gagdasan kaya ako Gagdasan kaya ako Gagdasan kaya ako 我最亲爱的小朋友们，恭喜你们今天毕业喽！因为疫情的影响，这次我们没有办理隆重的毕业典礼，我们心中都有些遗憾。但是秀林乡公所的团队还是用制作影片的方式传达对你们诚挚的祝福。凡事要懂得感恩，感谢师长、家人以及朋友们对你们的期待。你们要努力充实自己，在未来的日子，希望我们每一位小朋友都能够在幸福的环境中快乐的学习，努力的向上，将来在社会上做最有用的人。更期许所有的毕业生带着我们的祝福，展翅高飞，勇敢追梦。再次感谢我们家长们以及师长们一路陪伴孩子的成长，珍重再见。Kuya bagay ha. Susuyang mo ani malagi bagay. Sa maluang da iabis lakay. Kadalunod na tuminod lumagkay. Inibig kong wait kuya bagay ha. Ang ginawa sa sikitan. Tasang pas na, wala na pasisikan na. Nadalunod ay tuminod lumagkay.